Bijou ni umukinnyikazi wa sinema nyarwanda umaze kugira izina rikomeye mu Rwanda. Yamenyekanye cyane muri filimi y'uruhererekane yabamenya, aho abantu benshi bagiye bamumenya nka Bijou, ndetse umubare munini w'abantu akaba ari ryo zina bamuhaye bitewe n'uburyo bamukunze muri iyi filimi. Amazina ye bwite yitwa Munezero Aline, yavutse mu mwaka w'1994, avukira mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo mu murenge wa Kimironko. Akaba yaratangiye gukina sinema nyarwanda mu mwaka w'2015. Uyu Munezero Aline akirangiza kwiga amashuri yisumbuye nibwo yatangiye gukina ndetse no kwinjira mu bijyanye na sinema. Uyu mudamu kugeza ubu ngubu akaba yaramaze gushaka, dore ko yashatse cyangwa se yakoze ubukwe ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'2022. Uyu Munezero Aline avuka mu muryango w'abana 5, akaba ari we mukuru mu rugo iwabo. Akaba rero umukobwa wagiye agaragara mu mafilime atandukanye ndetse akagenda anakundwa mu buryo butandukanye. Nk'izo yakinnyemo harimo iyitwa Gica, iyitwa My Husband, iyitwa My Lady, iyitwa The King, iyitwa Bazirunge ndetse n'iyitwa City Maid. Abantu benshi bakaba baramumenye cyane muri filimi y'uruhererekane yabamenya. Ibintu rero byaje kumuhesha igihembo, aho mu mwaka w'2016 yahawe igihembo cyitwa The Most Popular Film Maker in Rwanda Film Award 2016. Akaba rero umwe mu bantu bahiswemo ndetse bagenda banakundwa ku rwego rwo hejuru. Uyu mukinnyikazi wa sinema nyarwanda yagiye agaragara mu mafilime atandukanye, abantu benshi bakagenda bamwishimira. Ibintu byagiye bizamura ndetse bikanongera umubare w'abantu bamukurikira, yaba ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ibindi biganiro atanga, aho abantu benshi bagiye bishimira uruhare uyu mukobwa yagize mu kuzamura filimi ndetse no gukina sinema, aho rero benshi bamukunze cyane ndetse bagenda bamumenyera muri filimi y'uruhererekane yabamenya inyura ku rubuga rwa YouTube. Ibi rero akaba ari iby'ingenzi wamenya kuri uyu Munezero Aline. Ngusaba ukande kuri buto itukura ukore subscribe kugira ngo ujye ukomeza kubona amakuru atandukanye yibanda cyane ku myidagaduro, ndetse ugenda umenya n'ibindi bintu by'ingenzi ku bakinnyikazi ndetse n'abakinnyi ba sinema nyarwanda wagiye ukunda.